Bafowethu nginibingelele into ongayazi inkulu kunawe. What you don't know is bigger than you. Ake sibuyele eindabeni zase Middle East. Udaba lempi yase Iran, Israel and America. Zisalokho ibambane njalo bafowethu zindala zombili. So ke njengamanje esisiphethe njengoba kumhla ka-17 March 2026. Kuthana ngobusuku bayizolo bangomhla ka-16 March 2026 yayisithi iIran lalelani njengamanje sifuna ukutestisa ibhomu lethu elisha elinamandla ibhomu lethu elingatravela 20,000 kilometer per hour sifuna ukuthi sinizwise lona bese siyoshaya indawo ehlala amanxusa noma ama-ambassador ase-Melika ahlala khona lapha kwa-Israel. Hayi bathumela-ke ngempela-ke ibhomukazi ikuzimalanga yebhomu elibizwa ngokuthi u-surgical ballistic missiles. Bese liba nane-nickname yalo leli bhomu elibizwa ukuthi it's a dancing ballistic missiles. Okushuthi likwazi ukuhamba kanje liyayidida i-interceptor liyakwazi ukushona phezulu lishone phansi. So ke isuke i-interceptor ithi yaqhubeka iyaphezulu iyozama ukuthi ishaye elishone phansi loqala phansi lendle indlela lize liye straight kwi-target alivikeki leli bhomu elibizwa ngokuthi i-dancing ballistics missiles. I-original name yalo i-surgical ballistic missiles li-danger ngendlela esimangaliso. So ke njengamanje leli bhomu lixabhisa iMelika no-Israeli izisu abalali ubuthongo ngeke futhi bephinde besabulala ubuthongo ngoba kuthiwa iMelika lapha e-Pacific Ocean kubhizi njengamanje kuyaphithizela benza amalungiselelo ukuthi bebone bazoyivikela kanjani. Kodwa before sikhulume ngeMelika ake sikhulumeni ngokuthi ngokushayeka kwezindlu zamanxusa nezakhiwo eziningi laphana kwa-Israeli zishawe leli bhomu yini eyenzakalile. Into eyenzakalile kuvele ukuthi abakwa-Israel abasenawo amabhomu okuzivikela labo abizwa ngokuthi ama-interception bomb lawa okuvikela ukuthi okuyiwona abawathumelayo ukuthi beyoshaya ibhomu elingase lizobashaya libavikele kanti futhi leli bhomu leli elilontshwe i-Iran khona ebusuku bayizolo laphana kwa-Israel kubika ukuthi asikho isivikelo esiyokwazi ukuvikela leli bhomu ngendlela elinamandla ngayo. Uyabona leli bhomu ekukhulunywa ngalo ekubizwa ukuthi i-dancing ballistic missiles liyingozi eyisimangaliso ngoba kuthiwa ngisho i-Iron Dome ngeke izikwazi ukulivikela nhlobo ayikho into yobezivikeli. Kufosele ukuthi ngempela uIsrael ukhale ufune usizo eMelika ukuthi bezame ukubaphuthumisela amabhomu angwazi ukuthi avike amabhomu azobe qhamuka khona lapha eIran. Kodwa manje ngokwemibiko esiyitholayo ukuthi leli bhomu bafowethu i-surgical ballistic missiles uthanda ungathandi ngeke uze ukwazi ukulivika ngendlela elipowerful ngakhona. Number 1, 2, nangendlela elikwazi ukudive ngalo uma ngabe lithunyelwe kwi-target noma ungazama lingazo yonke indlela yokuthi likwazi ukudida umkhondo ukuthi i-interceptor ingakwazi ukuthi ilivike liyakwazi ingakho belinikeza i-nickname noma igama elisikethiso elithi i-dancing ballistics missiles ngenxa yokuthi i-target lifuna liyithole ngenkani kumnyama kubovu liyayithola i-target. Yindaba ezinhleke lezo bafowethu zama-Iranian ngaphandle kokuthi ama-Iranian anama-cave ajulile kuwathathe u-20 years bezilungiselela nanoma ngabe iyiphi impi abangabhekana nayo kubathathe
20 years. So imgede yabo abanayo noma ama-cave abo abanayo lapho khona bafihla khona izikhali zabo noma lapho abakha khona izikhali zabo miningi kakhulu kwenzima into ungayithola wena ungabona nje izintaba ubone ama-mountain utshela ukuthi isehlathini kanti ulalela ukhohliwe bathi khohlwa njengesidumo esikoleni ngaphansi kunamashalovu and kuhlala abantu kubhizi kwakhiwa amabhomu amaningi ubusuku nemini khona lapha e-Iran. Izwe lase-Iran bafowethu li-strong kwezezimpi. And omunye ubuzile izolo wasemelika ethi futhi bekubuza uBarack Obama lona phela owayekade ongumongameli wakhona eMelika ebuza ukuthi uDonald Trump uyenze kanjani into ekanjena ewubula kanje okungacabangi komongameli eseke bakhona mhlambe more than 7 omongameli esebeke bathatha eMelika. Akekho noyedwa umongameli oseke wacabanga ukuthi ayohlasela iIran ngoba iIran iyaziwa ukuthi i-country ebikade i-isolated, i-country ebikade ibandlululiwe ibekwe lapha eceleni, i-country ebikade ibukeka njengomlahlo lapha ebekade inzima kakhulu kwaziwa ukuthi iyingozi ngoba akekho umuntu obeyinakile ikade ikhishwe nakwimap yakhona emhlabeni ikhishwe yiwona amazwe aseMelika namadlela ndawonye akhona, even though inoju lelokhuzane lika oyela kodwa i-country ekwaziyo ukuthi they know how to fight, they've got skills how to fight. Akusiyona i-country isongayithatha kancane ucabanga ukuthi nje o-Iraq o-Afghanistan o-Doha obani but Iranians, they know how to fight. If you take them to war, you must know ukuthi ngempela uyasazi isitori sakho kodwa ama-consequences that they will teach you, they will really teach you a lesson. So-ke leli bhomu-ke njengoba beli-introduce-ile manje okusho ukuthi kukhulu ekufuneka sikulindele njengabantu abalandela lempi yaka-Israyeli, Iran in America. So-ke kuningi ekufuneka sikulandele ekusazokuzwa okusazodumaza abantu noma okusazophoxa abantu abasupporta iMelika, abantu abasathwele iMelika ngeqoma ukuthi iMelika iyona ikhondla ebanemasela, abantu futhi-ke nje-ke abasupporta-ke u-Israel. Phela u-Israel ngiyakhohlwa ukuthi bafowethu yindawo edume ukuthi iJerusalema indlu ekhanyayo. Lalelani bafowethu, mina ngiyakuphika lokho bafowethu. uNkulunkulu esimkhonzayo is omniscient God, uNkulunkulu o-everywhere. So-ke i-South Africa yami is a promised land. Ngiyathemba ukuthi kwi-South Africa yami uNkulunkulu ula kwi-South Africa yami. So-ke this is my promised land, i-South Africa. So-ke ayikho i-country ngazi ukuthi it's greater than my country lapho engibhilonga khona. Ngithemba ukuthi mina iJerusalem lami, i-South Africa yami, ile i-country yami le engihlala kuyona, umuzi okhanyayo i-South Africa yami, not kwa-Israel cha but the promise, the chosen land is the land that I'm in Africa, in South Africa, not le kwa-Israel. Ngiyaphika lapho ngimile ngithemba ukuthi owami uNkulunkulu ukuyona yonke indawo, owami uNkulunkulu engimkhonzayo u-everywhere. Angimceli lo uNkulunkulu ohamba athathe ayobekwa lapha phela kwa-Israel. Yabona lo obekwe lapha okuthiwa uhlala lapha kwa-Israel, angimceli. That's not my God. Owami uNkulunkulu engimkhonzayo ulapha engikhona njengamanje, njengoba ngikhuluma nje ngithula lezi ndaba, he is here with me, is listening me, is guiding me, is protecting me, and uyaphila. Akusiyena uNkulunkulu walapha kwa-Israel. No, he is everywhere. So-ke njengamanje ama-Israelites baqhubeka. Ngithi mina nje phambili qhubekani nilwe lempi kodwa ngeke nize niwini. Njengamanje i-Iran idila nabo very decisively ngebhemu labo elisha elibizwa ukuthi i-surgical ballistics missile, a dancing ballistics, izodila nabo very decisively. Ngithi phambili Iran, deal with these criminals, deal with these terrorists.
who are terrifying.